Okay, kung saan ano naman, smile, okay, project sabi, project. Kung nagtiniil naman ko, uy, nakuha kung saan da? Okay, are you okay, darling? Okay ra? Okay ra? Okay, here is the final question. Sa atong kinabuhi, unsa imong pilion? Madato ka or pobre? Again, sa atong kinabuhi, unsa imong pilion? Madato ka or pobre? Pobre na lang ko kay kompleto man gud may. Bisag pobre na may sali ka po sa Ginoo. Salamat kay po ko sa siguro sa taga pobre